Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Joint Action Committee jong kinong ti mau ti isyap kapenpao baga jingyalang balalong badu menteri rang ba ka jela menta ka si thoding kam shum lala ban shim ya kanu karai ka babiang bat kapentip bakan sa syong jingyalang biang haswa jong ka Independence Day. Habakrin chi kinong tho kubor kinong yalam ka JAC ha ka jingadon lang ka Stone Crusher Owners Association, Quarry Owners and Workers Association, kilapan pao ba kajingelang kabalalong hayeng sa umentri rang ba kalong banyathir ban pelat ye kinong ti mau nong ti siap nakibor kaan mariang jong ka sorkar India. Bakan thup kum ka Mines and Minerals Development and Regulation Rule Act siya jak nais pa sanpunyo bat kamigalia Minor Minerals Concession Rules arhajar khan rio. Uba Eugene Star kurkalang uloong ba kajingithir kalong kababnya bha bat umintri rang ba ringkat ki officer katanat forest hindrei kam shumlala banshim ya kanu karai kababyang namar kidon ki jingetingkhu ki an jong ka sorkar pedeng te kajing ya keren mataksi kalong kaba sultanat ban nilaya tai baha te ke bobon ke mata te kajing keren hi kadai nakakam kaba la sateng kaba nakaliang juga sorkar kalapas yang ban wara ya kita ki kendon ki ban kampun sup bat ban kampun ha namada kacing biang lang cung kinong trei haki kamti mau tu siap bat kum juru namada kaba kat kum kelenti cung ka an kasya kaba nung kata ya kanu kanu ka benta te namar ba kani ka benta kampat poi ka bokun marka meeting ka bakhadu kadai mensuah ka arpau tarik jong panai Januari acara pusat. Te hadin kebyu kaladan nakaliang jong kecing ya penbaik lang ka state government, bat ka central government, lembang ka forest department, bat lembang chief minister, concern minister bapai ya ka forest department, bat ka ministry jong ka forest environment, climate change. Te mentaharu ngidang ya syong biang ngide penbaik biang ngidang reviews ya ki katuk ane keteliki kendon. Ibadang hap ban penbah syuk na kabenta ba nginpoi sya kata kabenta ka ba katkum ka an chung ka principal act bang yong ka Mines and Minerals Regulation Act 1957 bat kepala amen hadin chung kata bat kum juru katkum ka triple MCR ka bang ka Meghalaya Minor Minerals Concession Rules arjar khanriu dia menta ka jinge keren kadang sahai tai menta syua te yang mata ngi pala ban ai ya kono ka rai ka bakhadu tenrei ka handai nakaliang jong sorkar ki la sim hi ya kata ka jing ya suthu bakat kum ki chinon kam jong pai ba haki amlang salang bat kum churu nakaliang jong ki pai ba ki nong trei ya kane ka kamuru ki suthu hi ba ka jing trei kam trei hi ban kata yono ru te kamut ya mata hi kamut ya kata ka benta ka bakhado pala ban poi pala ban ai mar bakar dan hapedeng curi cingi discuss ka ba hagini kita yo ki masawan kan sadan biang sakwe ki meeting hanang ba nagaliang jong sorkar leng bau chim desa bat ka sorkar hi borok koi kan la ban sim man saindur hakatar kombadai ba nginyo badai ya kata ka jing muncul lang ka ba onum dan kono kacing persya katkum kelenti jong ka an kum mangapatai mene ka MMDR Act 1957 lene katkum ka triple MCR arja khandriu jong ka jalan kalia ka jugi katahi ketika apa mi na kaci keren matasi ya ka status kum bakolong mata bana kalian jong ka central government ru kadang don je ki benta ka badang kwa susu ya ka cing pensyai lene kecing penbet hakabadai bakan di proposal kepala bu nakaliang jong ka state government ringkat kecing stu jemut bat ni kum kinu yalam jong ka JSC bat kinong trei ya kam ti mau ti siap ka ba ya matahi pala ban ai ya kono ka karai ka bakhado bat bandakaliang nang teiru kidang don kam susu ya ka clarification kana bikin la ban bet lada kaya hap ni kam ya hap bat kata kam de hailo di tamenta ba nakaliang mentan bat siam ringkat ki usa bawan na po forest department bala ya menjur ban kanang ban yo ban tai bini apa on sabuk yang sakwe meeting haswa ka independence bangin poi sa kata kementa apa dah tapi kecil dulu kita kalau siapa sudah special committee ni kalau komunal ban syai kaji kedu pada sini kamdai siapa je committee kadang sa hi ka benta namar ba ki kendon borok ngi biatet komite kendon jungka reviewing committee ka payong ha badai berkat triple MCR
Tebut borok ki kendon ki jinik ki janat ngideng ya bet kat kum kelanti ka ba ngisim na ka rai ka final decision ka bangsim haka meeting ka bolong haka arpo tarik jong u Januari kat ar hajar ar pusat temut ngi discuss bet thik kat kum ki kendon balik simang tu bat mentah sengiru ka discussion ka dai haka ta ka betahi marba kabala itu officially dak sarkar ban wat ye kila kelti ban simplify ye kani rules kadai leng ba ka committee te kemut ba kadai part and parcel cekoto hi ke committee ka ba ban poi pada syak mata ka ba khado ban warna anos non dikacing ye bet hakilang ki mata poro nakalek sarkar ki bod jo ka an ban kum jogi nong trek kum ba kalang menta ye ka relaxation kimpat poi syak mata ka ba khado namar ba kum ong mane ngidang dan hap deng songkicing ya penbet marbakan ni kamdei maka ka environmental act ka hap ha ka central act kamdei tang chong state tumut kono ka relaxation ka simplification lene ka exemption ka padon kam na kaleng chong state ni hap ban yo lang ya ka cemujur bat kecing ya pai khmi lang ban nom ya tungkho bat ka central act chong ka sarkar India kata tumut ya mata hingi pala ban ong ai ruem ha wade kata ka kono ka banta ka ba ya dei berkata bat exam lene kini kata ni mar bang don hap dek chong kecing pun keren kata bata next step JC next step chung JC kadai ke bangin up ya kata meeting ke bandar kalian kormen kalau ong mentan dan bocum nesta dekat ke usaha kita lang bangin syong biang haka siwa chung independence day lari kat akalai tadi kalian akan ada meski ke ba kini pembaik lang ke meeting sebaro ndak kalian chung sarkar ini discuss hakata bat harian kata yang saya baik pada kai pada bandar nadu kelas review meeting ke bang iyo ke bang la keren ni kerong ba mentan ke Alpotrik Januari asal Agusan tumut kapol kelaya ikumba shiflam shifawna hadu mentawan na kalian singi kina yalam chong kani ka sondo ngim shai hanol ka status chong kani ka kam te ngiru ngisa ko umdum namal ba ka kot kasla na kata ka reviewing committee kala fa chiao chi minister but andang ilai kundo mentan na kalian chin sta la chuba ba ya kani ka chinon kam la fa chaka ministry chong forest but ngisu thu ba imat kalawan pai kempat pediang ya kata ka proposal kepala pa na ka state government but yong ba mentan hidang tip ya kata mo te ni semua tenat i ka cing keren mentat but kani ka kampat la ban pendapura sebut ni hap kumalai kani kerang ma ni hap ni kundu biang ai kini kinjak singi te ngi sudon ban ong namal ngana ka dia sudon ban kentu pat ya ki pai ba jongi ki betrei ki palmau pasiap ba makiru kimdei ban toya salang ban ni ngim sange i don lang ngi tul hi ya tunru i kani kam ba kipai ba batri kini kam ru kimdei ban tharai ngi kumno ngi ya trei sitom ba yo bo bon sien na bon kacing khon kalong ba bon sien ka kam ka cha halangti bon sa kono i kinong ilam ten rei ngi tingim shong klikti ngi bodien ngi kani kam te ya sa i pai ba batri ni kam tak kum bosu tho kacing keren nonta sakindiat singi yo kendo da rain na ka wei kacing kendo ka wei ngi la ban kam yo ya ka jubab ka kam long positive kadai ka bang ine phaidin kadai kadon ka jing ki paiba halor ka jing jinjar jong kini ki small time miners pe jabang ikran ya kata ka ya ka jing ki jongi kamdei na banta gitu ki ba ki light scale mining ki battery de ki machine ki battery ban khayi shabari hanrai kadai be thik tang ya kitu ki nong trai parmau parsiap ki bati da kikti ki ba punun kam nam ta ki jindon kam ki jong ki hi ha ki jaka ban snayin snasem yaladi yala jong te nakali yang jongi hadin ka tu por ba kadon gajing e ka ba lawan mi naki anyok sarkar la don gajing ki usna marjar pusau hadin ajar pusau hadin gajing ki jong pat ba la jit yangi ni yang ni mri bangi wan ni kung gino yalam he la jit yangi naki district ki ba fer ban represent na banta gajing e jong kitu ki small time miner kamut da kitu ki nong trai mau trai siap ki ba shusho da kikti ki bati da kikti kamut ki small time miner ila banong te hadin ka tu la form committee bala kan thup lang yangi bat ki MLA saungut bat nang ta la long chairman ya ta committee dai deputy chief minister is ba person tung sang hadin bala form ta committee la song arsin gi tingala bat hadin ka arsin jingalang kumbo ong iba agent star kurkalang ha ubnai January ho arjar pusau la don ka jipenkut ya kata ka committee jungi ban sna ya kani kani bala tho ang ni
reviewing the provision of Meghalaya minor mineral concession rules Arja Khanriu to facilitate grant of permit expeditiously for extraction of minor mineral through traditional means. Te yakani la depsna kamut ngilapha yakani syaka sarkar. Su lapha ai sarkar. Te kata kamut kalong final la kata komiti. Te na kali ang jungi ngibudin halor gani ken. Hadin malak budin ya kani nginai budin ngimsong that ngimsong klikti nama ngimsong klikti ki pai ba ki kliangi philale ayu sai ga tu ga jingi ki ga jongi bada mi kumno te hadin na kali ang jongi ngila budin ya kani tingna budin si budin pedin kani te finally na kali ang jong CM kamut ba ngiyo ya ka jubab menta sai ga la poi kani garu kalong kumno te hadin mai syong ba CM ne la khot yang ngi kalong ba ujubab ken ba kani ka ain ka bala sna lang damangi kum ga komiti kidang don ken kita ki bahaban penbet ke balak pha isaka siti sa Delhi dan Delhi kemud kila kedau ya ki katu kat ni ki an kemud ba kimla ban pelat ya kan ni yang ni kita ki traditional miner ban ti mau ti siap katung kan ni kabangidon kam ledi kan te kamut bai don kam ban penbet ila ya tu yang ni balak yo ka siti la yo ka feedback na stai dan nakali yang ngajongi mene kamut balai ngi wan hang ni ngikit klik ya kan ni nomar ba ngim kwa ba kita ki jingi ki pat ba kita ki jingi lam jongi pat ba kin sulano nakapor sakapor tengi kuat ban budin baik ba lada kalong ru ngi kuat ban syai bram kamlong lada long ru kebut ngin yo ban jubab segi pai ba barok khot kinom thrice new le ni ngila ban ong ba kinom ong ngi bengelam bakala kalong kan syai supai ba andre ngi yo ka kubor ka baso tenat menta syai na usiam mong ngin hab ya syong biang ban penbek ya kita kirul ki badang duna ki bala kedau nang tai na po ministry jong ka environment clearance kamut ba nakali yang jong i ong ba ngine syong shwa ka Arja Kharsan. Tengingat ka jing trace tom lang jong barokot. Jing Aisha so independence mo so independence Kharsan tarik. So independence ni tengingat ka jing Aisha tom lang barokot ka jing trace tom lang dagini ginong mi khamat lagi dusik ba per tengingat ba kendang ile song ya kata ngingat bangin sayo kan. Banti mau kerpang na menta jongi ki ba penon kam ki mau jadi. Ndai ba kani ka jing yaki jongi kam dei na menta gitu ki light skill minor mo. Kam dei na menta ka jongki le la don garul. Itu kita boleh kayi se barjela lani kita boleh kayi se bari kalau don la karul yaki. Hari kani kalau ngia kun betang na bentar itu di small miner ila ban icon ban ong kita ki traditional mining. Ke bangin ti iki mau ti siap na ka bentar ka jing don kam yaladi. Mendai bangin kayi se ba. Kata ka dei ka kajing bersai mo. Betul gila batong ba kedon ke culu ku. Kita ngilai ele kan yo provision man weng mo. Ngilai ele man weng ni ka provision te. Lamar kani ka dei ka an bi tengku bet ka ka central nang tai na Delhi bi te menta kamut layale ban wengi kita di dang don katu kat ni ki bandang bela man ong kidang bu utau ujing wit kan te nakaliang jong UCM lakan sai balada ngine syong biang ngine le banang weng su na ka menta tang nam ta ka jing baha jong gini ki traditional mining kamut ki ba penon kam mau siap na banta ki jing don kam tang apo ka jalala jong kam de ban ki shabar yang berit barian kowe ka thong hangi ke ni ya persang menta bangi ko ban pensange no ya kini kijing jia gila jia na du ki ne tang ni sarkar ba menta mar balai kam dei ta kijing badon tang ni sarkar ba menta kani la don kijing lagi sarkar ki ba na du men suaro ba balai ngi ko ban pensange no ya kijing ba kini kinong ti mau kinong syok mau bapli endal awanu forest lawanu pulit la i bariam stem kamut i hapsu ya mare banya pet saklau tenda la pet gitu gi nong trei jong gitu ke forest ki pulit forest ni ki pulis jong ka jala kamut semi se syok mau biang temut la shuya pedri la shuya pet rumah tengi ko kat ka bala ka bayai kamut nakaliang jong kini kinong elam jong mentang hidup di sania ngila don kata ka thong bangila bu kolong ba ngi ko ban penkut no ya kani tela da ka dei mental ani kadang simpor salanu lanuru kamut ba ngi nakaliang jong ngi ko no ya kani ka jing penkut ya kani ka jing suyati ka ba ka ono ba sya penmi tak tinti tu syok tu te kamu tak longkum kinong tu bangi penon kam ya umau lojong lani usia bajong kata ka dei ka thong ka ba nakali ang jong ngibu tengim tip kat no tela da ka dei sakanosin mene syong ro ngine syong da dei sakanosin mene ki ro ngine ki tamaya kani ngiele sto menta harta ka jong ikat balai bangin penkut no ya kani ka jinge pet thong ka jinge be thong hapadeng kinong syok yo umau lojong ti usia bajong bat ka kinong tu